Hai ana te ngā kaua tēnei wahine mo tana hoa piritata kōrero I Mauao. Do it for Sue. Hararei tahia Susan Knowles me te tehi o ana hoa Jacqueline Wheeler ki te take o Mauao, ka hore I hoki mai. We knew that she went camping there every year, and I basically messaged Robin and he kind of confirmed our suspicions that she was there and she was one of the missing people. How did you feel when you first heard that news? Devastated. Hei tā Anna Hageman, he wahine mai a Susan, aha koa tōna pakeke, he ke hoiho te mahi. The first time we met Sue, I was like, who is this woman? She sort of like said, oh, Blossom, Blossom. She called everybody Blossom, and she did it to everyone. It wasn't just us. So, yeah, she was quite a unique sort of personality and just courageous woman out there riding around on horses, jumping over fences in the mud. E tino pauri mō rātou whānau, ne? Tātari. Aha koa kaore a Howie Morrison Jr. I mōhio ki a Susan, I ngana tonu ia ki te pena pūtea ki tōna pāpara kauta, hei āwhina tōna whānau. He aroha, manākitanga, koe nā te mea nui mo te ao Māori, ne? E tino mārui nainei. So, my wife is manākitanga, whanaungatanga. And aha koa, he iti te wā, ke te mōhio a Rob, koe e te tahi memo te whānau extended. Ko te manākitanga te kupu, e whakaahua ana I te aroha nui o te hapori a Susan Knowles ki tāna whānau pani. Ko a upoko pakaru te hapori nei, ki te whakatau he koro wai aroha ki runga I te whānau pani I tēnei wā pauri kerekere. Puta mai te aroha mo te rā wahine. Heke ngā roimata. Engari, ko te kaupapa kei muri I tēnā hatarei, whakanuia tana man. She was a beautiful person. She deserves the support. She was loved by so many people. He kapua pauri e iri tonu ana ki runga I a Mauao mo tēnei whāia kōrero ki te pō. Te Kawa Paora, Aukaha. Ko te reo